unomuntu athi wamupha le gift. Kusho ukuthi lo muntu owamupha le gift umuntu onjani, umuntu ongasekho. Iyaqala ke inkinga. Okay. Ngoba lithi iBhayibheli mawufunda incwadi kaGenesis 2 verse number 7. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngothuli lomhlabathi, wamphefumulela emakhaleni akhe, kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. And then ke incwadi kaGenesis 3 verse 23 ithi uyokudla isithukuthuku sakho uzubuyele emhlabathini njengalokhu wathathwa emhlabathini. Incwadi kaMshumayeli 12 verse number 9 ithi ke uthuli lubuyele emhlabathini, umoya ubuyele kuNkulunkulu owawunikayo. Ngakho ke asikho ispace somuntu ongasekho ngokwenkolo yobuKristu exhumana nomuntu ophilayo. Buka incwadi kaLuka 16 verse number 23 kuya ku verse number 25. Lapho sibuka umuntu okuthiwa owayebizwa ngokuthiwa uLazaro, omunye ebizwa ngokuthiwa isicebi. Labantu laba sebengasekho bobabili. Isicebi siyambona uLazaro esesifubeni sika baba Abraham. Sithi baba Abraham athumela uLazaro agcobhoze ngomunwe wakhe kuba azophozisa olimini lami ngokuba ngiyahlushwa kuleli langabi. Uthi ke into engilande kakhulu lapho, uthi ke uAbraham, khumbula ukuthi wamukela okwakho okuhle okwenzile usesekuphilini. NoLazaro naye umukela okwakhe akwamukele akwenzile esesekuphilini. Uthi ke ngaphezulu kwalokho kubekiwe umhosha ukuthi ongale angezi ngapha nongapho angezi ngapha. Ngakho ke ngokwenkolo yobuKristu asivumelani ukuthi khona umuntu ongasekho okwazi ukuxhumana nomuntu ophilayo